Bueno, hasingo gea ez. Egunon, denoi eta eskerrik asko luzatu dizugun deialdi honi erantzuteagatik. Zer da lata o zertarako da deialdi hau? Ez da entzuten? Bai? A ber? Bai, egunon, entzuten da? Oso baju? Baju entzuten da? Ez dakit. A ber, bai, entzutea? Ni zen? Aldatuzak. Entzuten da? Bai. Venga, perfecto. Bigarrengo aldiz, egunon eta eskerrik asko, gonbiteari edo deialdiari erantzuteagatik. Ze deialdi da, zertarako, zer dela eta deialdi hau, azken batean, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gabonetako gure bertako produktuan konsumoa sustatzeko kanpaina baten martxan jarri nahi duelakon, etxekoak izeneko kanpaina bat martxan jarri nahi duelakon. Eta nondik nora sortu da ekimen hau, zer dela eta sortu da ekimen hau, azken batean, 2020ko aurrekontuak zirela eta hemen Mikel Pagola partaidetza zuzendaritzako zuzendaria egonda, eta aurrekontu irekietan, Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontu irekietan, aukera eman zitzaien Gipuzkoarrei, ze proiektu bultzatu nahi zituzten bozkatzeko, 13.000 pertsonak, Gipuzkoarrek parte hartu zuten ekimen horretan, eta proposatu ziren ekimen desberdinen artean, bozkatunetako bat edo bultzatu zenetako bat, gure baserritarren produktuak sustatzeko ekimen bat martxan jarri bertzela esaten zen. Eta horri erantzunez, Gipuzkoako Foru Aldundiak 1.000 euroko aurrekontu baten sortu zuen, eta lan hori eman diogu, lan horrek bi atal dauzka, alde batetikan nola arraio egin gure produktuen sustapen lan hori, konsumitzeko sustapen lan hori, eta hor sormena landu behar da, eta hori lantzeko Zarauzko Arazi enpresari eman zitzaion lan hori egiteko ardura, eta behin horratzean ikusten dezuen sormen lan hori egin ondoren, hori Gipuzkoan zehar edatzeko edo komunikatzeko Donostiko Gestión de Empresas izeneko, Gestión de Medios barkatu izeneko enpresari eman zaio horren zabalkunde lana egitea, ez? Ikusiko dezuen bezala, eta laizter bideoa jarriko dugu, protagonistak ez ditugu aktore batzuk eta kontratatu, baizik eta nire alboetan dauden bi hauetaz gain, argazkian ikusi dituzuen beste bi baserritar, Adur Gorostidi, Abaltzizketako Abeltzaina, Maite Otaino, baratzakintzan aritzen den Urnitarra, eta hemen gure alboan egondian Inazio Amestoi, Getariko txakoligilea, eta Vanessa Barriuso, izatez Donostiarra, baina Urnietan bere baserri martxa arraultza olioekin eta nekazal turismoarekin eta jarri dituena, ezta. Eta protagonista horiekin sormen enpresa honek zer egin du, mezu bat definitu. Eta mezua hitz batean jasotzen da etxekoak. Etxekoak hori izan da guk erabiliena izen dugun hitz etxekoa, eta hitz magikoa, nola bai esateko, ez? Etxekoak, bertakoak, kalitatezkoak, gureak. Orain inoiz baino gehiago, eros ditzagun gure baserritarren produktuak. Erosi geurea, erosi Gipuzkoa. Hoi da hitz magikoa eta hitz magikoarekin joango den eslogana, ez?
Azken batean, mezu honen bitartez, adierazi nahi dana da, nik uste dut oso esplizitoa dela gaina ez, etxekoekin egiten dugu prentsaurreko hau, etxekoa sentitzen ditugu, etxekoa dira gure baserritarrak, eta baserritar hauek ekoizten dutena etxekoa da, eta etxekoi eskaintzen zaie ez. Hoi izan da, gero nik uste dut honena degula bideoa ikustea, eta horren inguruan gero adierazpen bat edo beste egingo ditu nik, hemen dauden beste bi protagonista hauek ere bai, eta zuen zalantzak eta galderai erantzungo diogu. Hauek dira gure produktuak, eta hauek gure ekoizleak. Etxeko sentitzen eta egin ditugun baserritarrak, gertukoak eta konfidantzazkoak. Etxekoak. Bizi dugun egoera honek inoiz baino argiago utzi dugu, zein garrantzitsua den lehen sektore indartsu bat izatea. Osasun eta kalitate berme guztiarekin Gipuzkoarrok elikagaiez hornitzeko gai dena. Orain, inoiz baino gehiago eros ditzagun gure baserritarren produktuak. Etxekoak. Ez daitezela falta mailan gabon hauetan. Etxekoak. Izan daitezela platerean jartzen ditugun jakiak. Bertakoak. Gureak. Erosi geurea. Erosi Gipuzkoa. Bueno, hori da. Lan asko minutu batean adierazi behar izaten dena, baina, gizarteak eta zuek baloratuko dezue egindako lana, baina nik uste dut saiatu gehala behintzat gertutasun hori ematen eta, etxeko mezu horrekin trasladatzen gure baserritarren produktua kontsumitzeak daukan garrantzia ez. Eta hitza pasatu horretik bai gauza pare bat komentatu nahiko nituzkela. Urte berezia izaten ari da hau. Covidak eta pandemia honek zerbait erakutsi baldin badigu eta zerbait esplizitatu baldin badigu izan da ze garrantzia daukan lurralde batek kontsumitzeko bertako produktuak izatea, ez? Lehen sektorea ze garrantzitsua den. Gogoratuko zeate mugak itxi zirenean eta olako paniko puntu bat ere sortzen zela, ez? Supermerkatuetan eta jakiak eta bukatuko tezitzaizkigun eta orduan konturatzen gera, ez? Lehendabiziko gauza jan egin beharra daukagula, ez? Elikatu egin beharra daukagula. Eta gainera hori bertan baldin garrantzitsua zer da, bertan eukitzea, eskura eukitzea, gertuan eukitzea, ez? Gure baserritarren produktuak osasuntsuak kalitatezkoa dira, kilometro zero dira, eta guk alde hortatikan lehendikan ere garbi egin neukan, baina remarkatu egin dugu urte honetan apusturi egin beharra zegoela, ez? Eta gauza bai aipatu nahiko nukela, ez da ulertu behar ekimen hau zerbait isolatua bezala, ez? Erreskate planean guk gure baserritarren produktuak bideratzeko, kanalizatzeko zailtasuna zeudenean eta baita ere jaurlaritzarekin eta azirekin batera eta landagarapen elkartekin da batera gure baserritarren produktuak eta merkaturatzeko kanalak eta bideak egiten saiatu ginean. Orain baita ere elikarekin eta eusko jaurlaritzarekin eta gure azokak indartzeko azterketa bat eta proiektu bat eta martxan jartzen ari gea. Azken batean, jaurlaritzarekin eta kasu honetan udalekin eta koordinatuz apustu bat egiten ari gea eta apustu da zein da etxeko produktuak konsumitzeko apustu hori egitea, ezta? Orduan, nik nire aldetikan oizan eman nahi nuen mezua eta hitza pasatuko diot adurri aurrena eta gero maiteri gaian inguruan zerbait esan nahi badu dute. Kaixo denoi, nik aurrena bintzat eskerrak eman, olako ekimen bat martxan jartzeatik, iruditzen zait gure sektoren olako ekimenak ez daudela alperrik, orduan laguntze dutela, bestetiken esan, Xabierrek azkena esan duen bezala, gure gizarteko
eguneko oso bajua da bertan konsumitze duna, orduan olako ekimenak nik uste laguntzeuela kontzientzia lantzen, eta kontzientzioi lantzen baldin badu iruditzait gaur egunen ez baldin ba ondorengo belaunaldi bintzat kontzientzie aldatzen saiatu behar duela bertako produktuak konsumitzeko, eta bestetik asko luzatu gabe, guk guren seiko dugula, ez? Gure produktue ahalik eta onena sortzen, goxona, osasuntxuna, eta bertako konsumitzaiek hoi baloratzea lortzen du. Beste gabe? Bueno, hemen jaso genuen foru aldundik, jaso nun, pertsonalki foru aldundik gonbidapen bat, eta azaldu zigutenean gaia zertarako zen, guk adurrek esan du bezala, hanbesteko gogoz eta gure bizimodua da bezala produzite ditugun produktu hauek saldu ahal izateko bultzadatxo bat emango zigutelako kanpaina honekin, oso garrantzitsu irudiz egun guri, zeren, gu bai egia da batzuk salmenta zuzeneako errestasuna daukagula, baina beste askori gehiago kostatzen zaie kontsumitzailearen gana iristen, ezta? Orduan beti da garrantzitsua foru aldundia bezalako entitate batek lehenengo sektoreari begiratu bat eta bultzada bat ematea eta laguntza hau eskaintzea. Eta gehiago, Xabierrek esan du bezala pandemia garaian eta eman zaion etxekoak hitz horrekin, ezta? Behartuta gaude aurtengo egu herri hauek pandemia garaia dela eta etxekoekin, gertukoekin eta inguruan ematea. Eta, lehenengo sektoretik behintzat, guri eskerri beroenak foru aldundiari eta atzatik handabiltzen guztiei, eta batez ere, kanpaina hau ikusi aurretik eta ondoren gugana etorri, gure produktuen gana gertuatuko edan produktore horri, ez da? Mila esker denei, eta aurrera joala hau, eta gu ere jungo geha. Nik uste guk esan beharrekok hasiera baten behintzat esan ditugula, eta guain galderarin bat baldin badaukazue, edo zerbait argitu nahi baldin badezue, oin da aukera. Pertsonalki, nik nire puntutik, gure etxetik esan dezakedana da, gu salmenta zuzenean biltzen geha, eta bai ikusi du pixka Xabierrak esan duna. Mugak itxizian momentu hortan, denak ikusi genuen, ze garrantzia daukan inguruko guztia, baina inguruko guztiak lehenengo sektorean batez ere jaten ematen digulako, baina guztietan, azkenean zerbitzuetan eta bertakoa den guztiari, nik uste beste modu batea behiratzen hasi gela, ezta? Beste importantzia deman dieula, eta hori garo gure bezalako sektore batean oso garrantzizkoa izan da. Bai, nabaritu da, jendeak pixka kontzentziatu da. Momentuko gauza izango den, pandemiako gauza izango den, nik pentsatu nahi dut, eta ni hortan oso baizkorra naiz, nik pentsatu nahi dut, klik txiki bat egiten lagundu digula, eta ingurukoa baloratzen, gu behintzat gure bezerukin ikusten duguna pixka bat hori da. Kampainaz izango da, bideoa, pixka publizitatea, zer egin izango da? Nik zehaztasun guztiak ez dakizki bideoa bai, gero hemen kartel bat atea dugu, nik uste gure Gipuzkoako lurraldean zea, baina gehien bat Donostiko leku desberdinetan eta jarriko dana, eta gero gu sare sozialetan eta baita ere mugitzen saiatuko gara guzti hau, ez? Nik uste horiek izango dira hiru elementu nagusik, ez? Egunkaritan ere bai, noski, eta gero hemen, hitzaz nola esaten zaion hemen autobus paradatan eta holako markesinatan, hori da, markesinatan eta jarriko dira. Eta telebista, markesinak eta egunkariak gehien bat, eta gero sare sozialetan, emango zaion hori hartzuna. Eta datak oso krespaldi manago, abenduan 12an edo hasiko ginateke, eta 26 arte edo, ez? Hasiera batean dago aurreikusita.
Bueno, sí. Bueno, por decir un poquito todo lo que he comentado, bueno, lo poquito que puedo comentar, recibimos una invitación por parte de la Diputación de Guipúzcoa para que si queríamos participar en una campaña como esta, en la que empujan un poquito o apoyan el primer sector y animan al consumidor a consumir producto del kilómetro cero, producto nuestro, producto producido aquí, en Guipúzcoa o en cercanías. Y bueno, a una invitación de esas nunca se le puede decir que no, porque es muy importante para el primer sector el poder acceder nosotros a los clientes y más que nada que los clientes un poquito aprecien, valoren y conozcan nuestro producto y se animen a consumir. Y ahora en época de pandemia, sobre todo, como estamos un poquito limitados tanto en movilidad como en poder juntarnos y todo lo tenemos que hacer un poquito con los de casa, pues la palabra esta de Etxekoak que nos viene un poquito animando, diciendo y acercándonos a que lo consumamos con los nuestros y lo nuestro, que en este caso sería lo producido por el primer sector aquí en Guipúzcoa. Sí, bueno, eso es. Parece que ahora, en época de pandemia, sobre todo cuando nos confinaron un poquito a todos, ¿no? Cuando se cerraron el tema de movilidad, nos limitaron tanto y tal, es cuando la gente hemos empezado, hemos visto, hemos hecho un pequeño clic de la importancia que pueda llegar a tener tanto el producto como servicios, como todo tipo de todo lo que nos pilla un poquito cerca a todos, ¿no? Que sabemos que si mientras todo esté abierto accedemos a todo, pero lo importante que es tener todo eso cerca y sobre todo en situaciones tan duras como las que nos está tocando vivir en el 2020, ¿no? Una breve valoración de cómo está el sector en Guipúzcoa y bueno, cómo ha afectado la pandemia y qué actuaciones está realizando la Diputación. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo ha afectado la pandemia en Guipúzcoa al sector? ¿Qué pasa? Del sector se dice que siempre está en continua crisis. Llevamos igual 50 años en continua crisis, pero la gran ventaja que tiene el sector es que la capacidad de adaptación que tiene a las situaciones, ¿no? Y yo me remonto un poco no solamente a estos últimos años, sino a décadas anteriores también, ¿no? Cuando fue todo el proceso de industrialización y tal. Bueno, el sector sigue en Guipúzcoa, el sector está vivo en Guipúzcoa. Está vivo. Hay menos explotaciones, pero explotaciones dimensionadas. Hay distintos subsectores. Hay subsectores que, bueno, pues algunos ya han llegado a su etapa de maduración, pero hay otros subsectores que han surgido. Bueno, pues el tema de Lumagorri, Euskaber, los pollos al aire libre, los pollos camperos, distintas iniciativas que están surgiendo. El mundo del chacolí, hay algunos en auge, otros no tanto, pero yo creo que el sector está vivo en Guipúzcoa, muy a nuestro pesar y muy a pesar de incluso de la pandemia, que digamos que la pandemia, aparte de todos los inconvenientes de movilidad que ha tenido, la demanda del producto yo creo que no ha ido a menos, sino lo contrario, ¿no? Que la demanda ha ido a más, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que es el traccionamiento hacia el sector no ha ido a menos y eso ha sido bueno. Hay otros problemas derivados un poco de la falta de movimiento y del confinamiento y de todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que ha habido subsectores. El mundo del chacolí tiene unos problemas grandes, sobre todo para la exportación, los que se dedican a la exportación, ¿no? En el vino, el chacolí, pues esos sí que están teniendo problemas y bueno, pues también todo el mundo de la restauración también está cerrado y eso afecta al mundo de la sidra, afecta al mundo del chacolí. Pero también se están reinventando, ¿no? Están buscando otras alternativas. Lo que no se consume en los bares se consume en casa. Entonces, como decía al principio, ¿no? Un sector que
que ante esta situación también se está readaptando. ¿Qué está haciendo la Administración? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un poco ya he dado algunas pautas, ¿no? Nosotros sí pusimos en marcha un plan de rescate de algunos subsectores, concretamente de 6 subsectores que habíamos identificado como los más afectados. No sé si queréis lo puedo detallar, pero eran 6 subsectores: el mundo del chacolí, el mundo de la sidra, el queso de oveja, el mundo de la horticultura, sobre todo la flor cortada también. La flor cortada, no los productos, sino la flor en sí. La flor cortada sí ha tenido un parón muy importante. Entonces se puso en marcha un plan de rescate de alrededor de 1 millón de euros, que dentro de poco se va a resolver. Con el mundo del chacolí, con los temporeros también habíamos tenido en serios problemas. Pusimos también una convocatoria en marcha para poder subvencionar a las bodegas que contrataban a temporeros para que lo pudiesen hacer cumpliendo todas las condiciones sanitarias. Y luego un poco lo que he comentado, ¿no? Junto con el Gobierno vasco sí que hemos trabajado bastante todo lo que es la comercialización y los canales de salida de los productos de los baserritarras. Esos han sido un poco a corto las iniciativas que hemos puesto en marcha. Para traer el corte en castellano, ¿por qué se pone en marcha esta campaña y cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Bueno, esta campaña se pone en marcha principalmente porque los presupuestos participativos que pone en marcha la Diputación Foral de Guipúzcoa, 13.000 guipuzcoanos o guipuzcoarras pues votaron o participaron en esa iniciativa, y entre las distintas iniciativas o actuaciones que proponían había una que decían que querían impulsar, que era una acción de promoción del producto local. Es decir, esta iniciativa responde a una demanda de los ciudadanos o de la población o la gente de Guipúzcoa, ¿no? De las personas de Guipúzcoa, que han participado a través de los presupuestos participativos. A eso se junta la necesidad que pues la pandemia nos ha creado, ¿no? De tener que impulsar estos circuitos cortos, la canalización de los productos en nuestros circuitos cortos, ¿no? Y bueno, más o menos este es un poco el motivo, el porqué de la puesta en marcha. Son un presupuesto de 100.000 euros que se ha trabajado toda la parte creativa con la empresa Arasi de Zarautz, y un poco la difusión se va a hacer a través de la empresa Gestión de Medios de Donosti, y va a durar pues esta quincena del mes de diciembre, ¿no? Y en términos de etxekoak, los de casa, Maite lo ha comentado muy bien, ¿no? Producto de casa para los de casa. En mi casa solía ser al revés, ¿no? Lo bueno quedaba para afuera, pero bueno, ahora decimos no, etxekoak, etxeko produktu honenak etxekoentzako, ezta? Etxekoentzat, para los de casa. Lo de casa, lo bueno de casa para los de casa. Azkeneko igual ezin esan da, baina bueno. Ez naiz ausartzen, dato ustialeku, ez naiz ausartzen, ze gauza bada registron izena eman da egotea, baina lau oliorekin ere ustialeku izaera eman dezaiokezu, baserri bati edo etxe bati, lau olio eukitzarekin, edo 3.000 metroko pinudi bat eukitzarekin, baina horiek ez dira registron badaude, baina ez dut uste esanguratsua da nik, datu oso nahiago ez esatea. Listo? Besterik? Eskerrik asko eta bakizu, etxekoak konsumitu.